ku ruhande rwa FDN ni ku ruhande rw'u Burundi yego bivugwa neza yuko amwe ari ibikoresho byaturutse Kinshasa hakazanwa n'indege ndetse harimo n'izari zitwaye abasirikare kugira ngo werutse kumva indege ya Donov yakoze impanuka. Hari iyindi rero imaze iminsi uzenguruka rwose Bujumbura Kinshasa yego iyo ngiyo yazanye abasirikare ndetse harimo yazanye ibikoresho. Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe banywanyi bivanye naho buri umwe aherereye mwe mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri uyimbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatatu ku itariki 3 z'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba turababwira appréciation de la situation ndetse na analyse d'itere mu misozi miremire icungamiye igisagara cya Uvira ndetse no mu Minembwe. Turakomeza kandi kuri operation ikome gikomeje gutegurwa na FARDC yo kwisubiza Bukavu, Goma, Masisi n'ibindi bice bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe kandi n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kuduhido nido kubikomeje kugenda bibera mu misozi itandukanye yaba iri muri Side Kivu ndetse no mu nkengero za Bukavu. Mutama waramutse neza? Mwaramutse neza bwana mumenyesha makuru. Twaramutse amahoro. Tugiye kubwira abadukurikira amakuru aremereye arimo evaluation de l'ennemi en tout un côté. Turaza kandi kubabwira étude des forces armées mu bice bitandukanye aho nawe uri buze kutubwira ko ubu tuvugana bigaragara neza yuko preparation iri ku rwego rwo hejuru cyane turavuga kuri deployment kabutaka y'ingabo z'abarundi FDNB ndetse nanone na arme révolutionnaire congolaise nazo bikaba bigaragara yuko ngo bariye ubushaka. Yego turaza kandi kurebera hamwe elaboration du plan d'opération tureba iby'ibijyanye na mouvre offensive ndetse na mouvre défensive. Turaza kandi kujya kuri axe de effort principal tubabwira ibiri kubera kuri axe de progression. Turebera hamwe kandi dispositif des troupes. Turibuze kandi no kwinjira ku bijyanye n'ibiri kugenda bivugwa aho bivugwa ko mu kiyaga cya Tanganyika byifashe gute. Mu kiyaga cya Tanganyika ubu ngubu bimeze nabi cyane kuko biravugwa neza yuko harimo amato arimo arategurwa kuzana ibikoresho n'ubundi biri guturuka Burundi, Tanzania n'ahandi. Ibyo byose bigizwemo uruhare n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na FDN. Turaza kandi kwinjira kuri base aérienne turebe ibijyanye n'imikoreshereze y'indege aho muri iki gitondo bivugwa ko mu Minembwe bigenze gute. Drone zimeze nabi cyane ndetse ariko bikanavugwa yuko hari kajugujugu zazanye abasirikare b'intarumikwa. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amirio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amirio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amirio Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amirio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amirio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amirio Estate turaheza. Baturutse Kisangani, Kinshasa ndetse na Kindu
bivugwa nuko neza rwose ngo baje muri iyi misozi gufasha umugabo witwa Gasita n'ubwo abazarendo ngo banze kumwumva no kumwemera. Yego abazarendo rero bakomeje kwanga General Gasita, turaza kubihuza na evacuation sanitaire, uburyo abarwanyi bakomeje kugezwaho bavurirwa bitewe nuko inkomere ziri kwiyongera. Turaza kandi kurebera hamwe ordre de mission ya General Gasita ndetse na ordre de mouvement ndetse na ordre tactique bzebi abazarendo nubwo bavuga ko batabyemera. Turarebera hamwe uko infantry iri gukora ndetse na artillerie, aviation ndetse tunarebera hamwe uko force special imeze, ndetse turebe hamwe itsinda ridasanzwe rya guerre electronique banywanyi. Iyi ni page ikomeye amakuru tugiye kurebera hamwe aho turi bubabwire byose ntacyo dusize, kandi yakaba ari amakuru akomeye abageraho mu buryo buhoraho. Wowe icyo usabwa nta kindi, niba ari ubwa mbere dukurikiye tushyonda sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bikomeye tubashyikiriza ngaha byibanda cyane ku mutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama reka dutangire amakuru yacu. Turaza kandi no kugaruka kuri Costa Mutamba wamaze gukatirwa, aho bibaye nyuma y'uko ku munsi wo kuwa kabiri mu gitondo urugo rwe rwagabwe igitero gikomeye. Mutama tuyahere hehe? Amakuru reka twemera abantu tuyahere muri Uvira kuko nibo bakeneye amakuru cyane. Yego, kuko iyi Uvira ikomeje kuvugwamo byinshi, ariko by'umwihariko noneho ibijyanye no kwitegura intambara bikaba biri ku rwego rwo hejuru. yego, ngira ngo abantu bamenye neza amakuru arimo aravugwa ku mugabo witwa General Gasita. Uyu ni umugabo mu by'ukuri wari wateguwe na guverinoma ya Kinshasa, ariko nanone bikagenda bivugwa yuko abanyamurenge kubera yuko ari n'abavukamo ngo byanga bikunda ashobora kuzakorana nabo. Ibyo byavugwaga n'abazarendo. yego, byanavugaga neza yuko abazarendo iyo bamenya yuko yinjira ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Uvira avuye Kinshasa ngo bari gukora imyigaragambyo. Ubu rero n'ubundi bisa naho ibyo bintu bishobora kuza kuba, ariko kandi ntabwo ari byo biremereye cyane. ubwo wenda ibyo byo tubivuze twirukanka dushobora kuba twabigarukaho mu buryo bwimbitse, ahubwo ikijyanye na preparation y'intambara yo ku rwego rwo hejuru irimo iragenda igaragara kuri buri ruhande. yego, ngira ngo bamenye yuko umugabo witwa Tshisekedi Chilombo aherutse kuvuga yuko adateze n'ubundi kuzaganira n'umutwe wa M23. yego, wanumvishije ko kandi nanone umugabo witwa Colonel Ndangwe we Alliance Fleuve Congo M23 nawe biciye cyane cyane mu muvugizi wa Alliance Fleuve Congo uwungirije ni Dr. Oscar Barinda, bagaragaje yuko bamenye ko ngo Tshisekedi ubwo ngubwo nimba adashaka ibiganiro hagati yabo ngo ubwo yarangije kudekarara intambara mu buryo bweruye. yego, ibi rero nibyo byatumye buri ruhande rukaza ingamba mu kuvuga ngo muri politike buri iyo bintu byaremereye ku mirongo ya mbere y'urugamba noneho bitabirushaho kuba bibi cyane. niyo mpamvu abayoboye urugamba mu bice bitandukanye cyane cyane hano muri Uvira, yego, harimo abakomanda bakomandinga igisirikare cya FDNB, harimo abakomanda bakomandinga igisirikare cya FARDC, hari abakomanda ba Wazalendo. buri ruhande ubu tuvugana rurimo ruragambana n'ubundi mu buryo bwo kugira gute kugarura ibitero simusiga ngo kumutwe wa M23, cyane ko hari ibice bivugwa yuko ngo baherutse kwigarurira muri Sud Kivu. yego, ibyo rero byose birakorwa harundwa nanone ibikoresho aribyo nabwiraga abantu ko muri Lake Tanganyika bivuga yuko hari amato agera kuri 6 yose. yego, bikavugwa ko 2 ari ku ruhande rwa Tanzania, bivugwa yuko ngo yaturutse araturukije ibikoresho Tanzania, ariko aribo babyakiriye bitewe n'uko aribo bakora ku nyanja, ngo ni ibikoresho karabutaka biturutse mu bihugu by'i Burayi ndetse na Aziya. yego, hakaba andi mato 4 yose aturutse ku ruhande rwa FDN, ni ku ruhande rw'u Burundi. yego, bivugwa neza yuko amwe ari ibikoresho yaturutse Kinshasa, byaturutse Kinshasa hakazanwa n'indege ndetse harimo n'izari zitwaye abasirikare. kugira ngo werutse kumva indege ya Antonov yakoze impanuka. hari iyindi rero imaze iminsi uzenguruka rwose Bujumbura Kinshasa.
yego iyo ngiyo yazanye abasirikare ndetse harimo yazanye ibikoresho. Ibyo rero nibyo byashyizwe mu kiyaga birazanwa, ubu tuvugana biravugwa neza yuko n'ubundi byenda kwinjizwa muri Uvira. Ubwo ni ku ruhande rwa parisiyo ya FARDC, FDLR, FDNB, Wazalendo ndetse n'abacacu b'abanyaromaniya. yego Ku ruhande rw'ingabo cyangwa se abarwanyi inyeshyamba z'umutwe wa M23, yego bikavuga ko nazo ngo zifite imyiteguro ikomeye cyane. yego Izi nyeshyamba zo byo noneho ngo ikijyanye na preparation yabo ngo yibanze cyane cyane ku bijyanye no kurinda ikirere, kuko ngo babona neza yuko baramutse bagabweho ibitero by'ikirere ngo aribwo bashobora kugira ibyago bikomeye cyane byo gutakaza. yego Hari amakuru kandi avuga ko yego mu bice bya Minembwe hari atuye abanyamurenge benshi. yego Ahangaha hakizwe batayo yego igizwe n'abo muri MRDP twitwaneho, ishinzwe gusa gukora ikijyanye no gusaka mu baturage, cyane cyane abashobora kuba bagira ubwoba bwo gutanga amakuru. yego Iyi batayo bikavuga yuko nta n'umwe uzajya ukoresha imbunda, yego agomba gukoresha ngo nyine imbaraga, intwaro gakondo, cyangwa se nanone mbese bakisanisha n'abaturage nyine mu buryo busanzwe. yego bagatata ngo bikomeye cyane ku kigero cy'uko nta muzarendo uzibeshya ngo abe yinjira mu bice ngo bigenzurwa n'umutwe wa M23 ndetse n'uwa MRDP twirwana. Ayo nayo nta makuru rwose maze gukandagira mu kanya. yego reka noneho mbere yo kutujyana ku zindi axe by'umwihariko kuri operasiyo ikomeye bivugwa ko abazarendo bari kugenda bapanga bya hato na hato yo kugerageza kwisubiza igisagara cya Bukavu, tubanze turebere hamwe operasiyo militaire de Grand Avengre, igikorwa cya gisirikare kinini bivugwa ko kigamije guhorera General Major Peter Chirimwami Nkuba wahoze ari guverineri muri Etat de Siege mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mutama nkuko rero nawe ubizi, bizwi ko urupfu rwa General Major Peter Chirimwami Nkuba wahoze ari guverineri wa Kivu y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru rwagize ingaruka zikomeye ku gisirikare cya Kongo ndetse no ku baturage nyuma yo kwicwa arashwe ahitwa Kasengesi hafi ya Sake ku igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa mbere 2025. Nyuma yo kwicwa arashwe ahitwa Kasengesi hafi ya Sake, byabaye inkuru y'inshamugongo. Kuri ubu FARDC yemeje gutegura operasiyo militaire de Grand Avengre, igitero kinini cya gisirikare cyo kwihorera no kugarura icyubahiro cy'ingabo ku munsi wo kumushyingura Kinshasa mwirimbi rya gisirikare rizwi nka Repose du Soldat. Perezida Kisekedi yatangaje ko nta na rimwe abisha abasirikare b'igihugu bazacika ubutabera. Ibi byahise bihinduka ijambo rihamagarira ingabo gukaza imyiteguro ikomeye. FARDC itangiza Centre Opérationnel Avancé, ikigo kigenzura ndetse kigomba gukora bimwe mu bikorwa bikomeye bijyanye no kwisubiza ibice birimo Bukavu, Minova, Goma n'ahandi. Aha rero hakaba hagomba gukorwa planification stratégique, igenamigambi ry'ikirenga ryo gutegura intambara yo guhorera Peter Chirimwami Nkuba. Nkuko rero bigaragara hari ugukubita zasarambwe mu birindiro byabo za Sake, Mushaki ndetse na Masisi, kugarura icyizere cy'abaturage no kugaragaza ko igisirikare cya Kongo kidashobora kwicishwa abayobozi bakuru ngo giceceke babo barishwe. Hari kandi ordre operation aho bivuga ko phase ya mbere igomba gukorwa mu buryo bwa reconnaissance aérienne et terrestre, intumwa z'ubutasi bwo mu kirere ndetse no ku butaka, aho bivuga ko bagiye kugarura indege za Sukhoi 25 n'indege nto zitagira abapilote.
zikoherezwa gukusanya amakuru y'ingabo mu birindiro by'izasarambwe. Faze ya kabiri ni prepositionnement des troupes, gushyira ingabo mu mirongo itandukanye, aho brigade zizoherezwa mu misozi yahitwa Nyamitaba, Bishusha ndetse na Shasha kugira ngo zitegure operasiyo ikomeye. Faze ya gatatu ni offensive generale, igitero rusange y'imirongo itatu y'ingabo izatera icyarimwe ku rwego rwo gucecekesha umwanzi mu minsi mike. Nkuko rero bigaragara bamaze gutegura force spéciale, force commando de RT, abasirikare b'indobanure barimo abakozi imyitozo ikomeye bari kwigishirizwa ikindu ni nahitwa Kamina, bahawe inshingano zo kugaba igitero kibanga ku birindiro by'izasarambwe. Hari kandi artillerie intwaro zikomeye ndetse n'imbunda ndende, harimo rero hoteli 120 mm n'imbunda ziremereye za moroteri 120 mm zashyizwe ku murongo witwa Nyabibwe ndetse zigomba no gukomeza zerekeza Minova. Hari kandi jeune militaire, izi ni ingabo z'abenjeneri bashinzwe gukora ibikorwa bitandukanye birimo ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no kuba bafasha abasirikare gucukura indaki zigomba gukoreshwa mu gihe cy'imirwano. Andi makuru aragaragaza ko hamaze gutegurwa aviation militaire, igisirikare kikaba kizakoresha Sukhoi 25 ndetse na za helicopter Mi-35 zateguwe mu rwego rwo gukora frappe aérienne. Nkuko bigaragara hamaze gushyirwaho ingamba z'umutekano n'ubutasi, mesure de renseignement et de sécurité, aho bivuga ko ari département ya GD ya FARDC ishami rya gisirikare ryashyize imbaraga mu gukusanya amakuru ku bikorwa by'izasarambwe opération de renseignement, aho bakoze binyuze mu baturage b'agace ka Masisi ndetse na Rucuru. Biravugwa ko bari muri bikorwa bya interception des communications, no kuvuga kumviriza imirongo ya radio n'itumanaho bizakozwe n'aba engineer militaire. Nkuko bigaragara bikaba bizagaragaye ko izasarambwe zamaze kubaka ibirindiro bikomeye mu misozi yitwa Karoba, ikaba rero barimo kwakira ibikoresho bikomeye. Bikaba rero bivuga ko FARDC nayo yashyize contre espionnage militaire, ubutasi bwo kwirinda kugira ngo bahagarike aba ba M23 bakomeje gusatira ibi bice. Urupfu rwa General Peter Chirimwami rwabaye Erema do Caritazer cyase catalyst mu cyongereza. Ikintu kikaba rero cyakije umuriro ko basirikare benshi bavuga ko bahagurukiye guhorera General Peter Chirimwami mu biganiro bikomeje kugenda biba ndetse na operations zikomeye ziri gutegurwa. Biravuga ko rero bagiye kugaba ibitero bikomeye nyuma y'uko uyu musirikare ashyinguwe. Turababwira ko ubu position uko bihagaze, reka turababwira ko kuri Axe Nord hamaze gushyirwa ingabo zo muri 341 brigade zishinzwe guca inzira zerekeza Nyamitaba zerekeza Sake. Hari kandi centre ya Axe Centre, ingabo zo muri 122 brigade zifashishijwe abakomando zigomba gufata ibice bitandukanye birimo Mushaki ndetse n'andi hatandukanye. Hari kandi Axe Sud, ingabo zo muri 112 brigade ziri mu bice bya Karehe zigomba kuba zahagaba ibitero. FARDC rikaba imaze amezi 7 iri gutegura opération de reprisage, igikorwa cyo kwihorera nyuma y'urupfu rwa Chirimwami, ariko kugeza ubu ngubu ntibiraba. Bizagiye bigaragara ko iki gikorwa cyitezweho kuba offensive décisive, igitero cyemeza burundu ibi bigomba ko bizashyirwa mu bikorwa. Ngayo nguko rero Mutama wakomeza utubwira n'ahandi uko bizifashe. Ahandi uko byifashe ni amakuru twakandagiye nanone yo ku mirongo ya mbere y'urugamba. Ni intambara ikomeye cyane nanone yongeye gusakiranya M23 ndetse n'abawazarendo. Yego, ni amakuru ubundi yari yakwiye igihe tutumva amakuru y'ibivugwa mu bice bya teritwari ya Masisi. yego, Teritwari ya Masisi rero yaje kuvugwamo imirwano ikomeye cyane kuva ku itariki y'ejo ku ya 2 Nzeri 2025. yego, mu masaha y'isambiri kuva mu masaha y'igitondo cyo ku wa 2 imirwano yari ikomeye cyane mu gace kitwa Kazinga. yego, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nagerageje kuganira na bamwe mu bayobozi gakondo baho bashinzwe ibijyanye n'umutekano. yego,
bambwira ko imirwano yadutse hagati y'impande zombi biturutse ngo kuko utumvikana ngo impande zombi zose zari ziri kuri paturuyi. Yego. Nuko ngo haza kuzamo akabazo gakomeye cyane k'intare zasarangwe ngo zashakaga gusa naho zagura ibice, ariko ngo Wazalendo nayo ikaba yari imaze igihe n'ubundi ishaka kubataka. Yego. Nuko ubwo rero guhera ubwo amasasu ngo yarakomeye cyane, abaturage ndetse bamwe batangira kumva ko ibintu bimeze nabi, batangira guhunga. Yego. Bikavuga ko ndetse muri iyi midugudu n'ubundi ngo hasanzwe haba ibijyanye no gutera ushuma twa Wazalendo ibishaka gusubiza inyuma uyu mutwe wa M23. Yego. Ariko ngo kugeza ubu ngubu rwabuze gica. Mu makuru mfite nuko n'ubundi no muri iki gitondo ngo rushobora gukomeza kwambikana. Ubwo twibutsa abantu ko Kazinga ari agace gakunze mu by'ukuri kuba intandaro y'imirwano ihoraho hagati y'izi mpande zombi. Yego. Aho ni muri teritwari rero ya Masisi. Urumva ko ibintu bitoroshye bwanamenyesha amakuru. Yego, reka dusangiza abadukurikiye ibijyanye n'urubanza rwa Costa Mutamba. Uyu ni umwe mu banyapolitike bagiye bagaragara cyane mu birebana ndetse n'umutekano, aho yagiye anyura muri za gereza zitandukanye atanga ubutumwa bukomeye ku bibazo byari mu burasirazuba bwa Kongo. Urukiko rusesa imanza rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi kw'icyenda 2025 rwahamije Costa Mutamba kunyereza miliyoni 19 z'amadolari mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Mutamba yategetswe gusubiza leta aya mafaranga, akatirwa imyaka 3 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Urukiko kandi rwambuye Mutamba uburenganzira bwo gutora no gutorwa mu gihe cy'imyaka 5 no kudakora imirimo ya leta. Mutamba yabaye minisitiri w'ubutabera kuva mu mwaka ushize kugeza mu kwezi kwa 5 2025 ubwo yeguraga kugira ngo akurikiranwe iki cyaha. Ubushinjacyaha bwari bwaramusabiye gukatirwa imyaka 10 y'imirimo y'agahato no kwamburwa uburenganzira bwo kujya mu mirimo ya leta mu gihe cy'imyaka 5. We yasabaga ko yagirwa umwere. Ibi rero ni ibizabaye mu gihe andi makuru y'inshamugongo ku rugo rw'uyu mugabo agaragaza ibizabaye, aho rero mbere y'icyemezo cy'urukiko mu rubanza rwahoze ari minisitiri w'ubutabera Costa Mutamba mu ijoro ryo kuwa mbere rikira kuwa 2 ku igenekerezo rya 2 Nyakanga 2025 urugo rwe rwagabweho igitero n'inzego z'umutekano nk'uko byatangajwe n'ishyaka Noveke abereye perezida. Abasirikare n'abapolisi mu rugo rwe ahagana mu masaha 9 z'urukerera batatanyije abamushyigikiye, abandi babata muri yombi. Aganira n'ikinyamakuru Media Congo MCP, umuvugizi w'ishyaka Jean-Claude Nganzwa yamaganye iki gikorwa. Yagize ati byose byatangiye ku isaha saa 9 za mu gitondo nyakwanya kuba Costa Mutamba batayo yose yaje itaje gutatanya gusa, ahubwo yaje no gufata no gukomeretsa abarwanashyaka. Umuvugizi yongera ko aho uwahoze ari minisitiri atuye ubu hagoswe kimwe n'inzira ziganayo. Yasoje agira ati ntashobora kugerwaho, ntituzi aho ari. Costa Mutamba akurikiranweho rero ibyaha bikomeye nk'uko twabibabwiye, akaba rero yamaze guhabwa ijyana. Mutama ndagushimira cyane, ngira ngo twanasoreza keretse niba hari icyo wakongera. Ngira ngo ibyo twavuga ni byinshi, ariko reka tubwire abantu yuko tukiri kumwe gatanu ku kandi amakuru yo nakagaruka turakomeza kuza kubabwira mu masaha ari imbere bikomeza kugenda bitugeraho, kuko nk'ubwo ngubwo hari amakuru n'ubundi akomeje kwibanda cyane cyane muri Sud Kivu. Hari amakuru ya imbere interiyeri muri Palais de la Nation ndetse no mu ntare Rushaki. Ibi birimo bigenda bipangirwayo, turimo turagenda tubikandagira. Ubwo ngira ngo rwose abantu babe hafi dukomeze kujya duhana amakuru kandi tuyahane kujya. Nibyo amakuru yacu banywanyi, ni mu mwanya turabagezaho andi makuru. Wowe icyo usabwa nta kindi cy'ushonda sabone, ntuze gucikwa hano tubagezaho amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.